Wena kan hun met CEM lau in kho hiram dan kuin huaya sarkar ni ser pui mo berte jingami ania party politics ka inhoi lam han soina chiam hun ni in ka hilawa thu tam tak voine hian soi ka tumlo voinia kan soi lu te chu atoi zongin heting hian han soi don ta ila amma saberin lom thu soi tur tam tak kana yani kan hiat chewangin LADC a sarkar thar siam turin MNF le INC in tho ho na thu thung siamin United Legislature Party kan dina chu ULP a chuan ka chunga du sakna nasatak mai lantirin house leader tan hial min khang ania ULP a ka tho PMDC jinga kai experience nei thata tak tam anom lain CEM din mun luatir kan hi thil dang wang ni lovin pathian mal som na le ULP a ka tho puite du sakna wang liau ani ti ka sia a lo mum ka ti he ani pathianin he ULP a ka tho pui tenen hian min venga ril ru le thin lung hun khatin min kai huai don ani ti ka hiat chena wangin lom thu ka soi bok ani tin ULP anga MNF le INC kan tho ho na a ho thin na LADC a sarkar ngil he tom thina tura ma min lak sak tu sul min sut sak tu MNF party le Congress party district headquarter huai tu te general headquarter huai tu te chunga wena hiana big takin lom thu ka soi tak me ani tin democratic principle ngai poimo a ramdan pui chunga dikle fel taka thil kal puya ahun taka sarkar thar pumpuina min petu honorable governor of Mizoram Dr. Hari Babu Kambang Pati chunga lom thu ka soi ani tin mani party ni lo wanga thin rik na nei hau lova ril zawle pa chan chang taka LADC sarkar thar min pompui tu Mizoram chief minister zom tak pulal du oma ne na ko thinlung taken lom thu ka soi boka aza ka ti em bok ani meni som zirtok nia azola tangin kan ho a kachunga du sakna na satak lantirin min lom puya min lo muak tu MNF party le Congress party mi pui chunga rilu le thinlung takin voin ni hen lom thu ka soi boka khang thil te kha voin ni hen ka phu ho lovani ti ka hi a party mi pui du sakna te lai lat na te kung rang ka dom zonga lom thu ka soi tak zetani tin hun hu tak senga voina he hun manga helai huna local khom zong te lom klai khu pui chung mai ni lo ai zol lamatanga local MNF le Congress party a kan khoi tu zom tak te veng rang changa min du sak tu then rual tha le chung khat lai na voina min troi ong tu le kabial sau dum pher le siachang ko na changa local te chunga lom thu ka soi ni ahun taka CEM appointment order a chua theina tura thei to chua a tura piang zui tu ULP a ka tho pui te le DRC rama kan officer te le an staff te chunga voine hian tharin lom thu ka soi bokani thu tam tak soi ka tum lova ka han tarlan ram du chu ni pui sarkar langkam takin kalpui kan tum do na ni ti hi ka soi du ani voinia kan sarkar din hi party pani in lung rualna kan din ni ma se party pani te tan chok ani don lo lairam ni pui huak zo sarkar dina langkam taka kal kan tum do na ni district council hi
adin hun dik tak kan thlir chuan kan ram ma son na rang thok turin ti thei anei tlem hle ani ti ka hia LADC budget atangin za som ko panhi zep chu thok tu te lo atan kum tin man ani thina center surkar le state surkar tanga kan sumdon ang te hi diktak le langkang taka kan man angaya kan theito a tho chu ave kan tumpo hi ahun ta he ani abik takin infrastructure lama mason nan tho har sa ema lai district council budget atang chuan ti nga ina a omlovani ti kan thia ani chuwangin district council angin sum tho chua revenue generate a har sa hle maya amai ro chu pathian zara sarkar fu ka kima kan kal hun chuan revenue tamzo generate dan tu theito chua kan kal pui angai don ani hemi ko ma hian lai ram mi pui te choi om na le tho pui na ka ngen tak me ani winia MNF le congress party na sarkar na asiam hi mi pui sarkar langkang sarkar tu ma lal big le thunei fal big om lo na sarkar eng kimin tuklan na le in khai rual taka kalpui sarkar ni turin thei thok chua katum don ani district council chunga sumle paitin te hi dai zai le khai ruala rengchen taka man kan tum don ani changtam big le changtlen big om lovin sem dam ei bil thi upai an lo ti angin chu principal mang chuan kalpui kan tum don ani sarkar helmet le langkang tak kandina lairam le namtana lungrual taka kan tho theina lairam mi pui zong te ko ran NGO rang te press mi te le LADC chunga thok tu officer zom tak te le staff pui mo tak te atula pianga thuron min pe a he rama hian pathian lal ram din alo ni theina tura kan tho tlan theina turin min fin su a min toyom turin ka so min ka ngin tak me chu ani ole United Legislature Party in lungrual taka alo khan chuo to angin kan tho pui Deputy Chief Executive Member tan usang hulian amol chin MDC 5 Lungtien constituency churuat designate ti kapuange ni zawai chuwa long thu ka soyani